केरी गावान 101 बायो गावान लोकांक पिवपाच्या उदकाक बायो सोडून आणि पर्याय ना. केरी तेरेखोल पंचायत आणि पेडणेच्या जीवनदायिनी संस्थेन फुडाकार घेऊन गावच्यो बायो उस्पून नितळ करपाचे काम सुरू केला. आता मेरेन गावच्यो 31 बायो नितळ केल्यात. उदकाचे झरे सांबाळपाक महत्वाचे म्हूण जीवनदायिनी सांगता. केरी पेडणे गावात जवळजवळ 100 विहिरी असतात आणि ह्या सगळ्या विहिरींचे उदक ह्या गावातले लोक वापरतात. म्हणूनच अभिमानान सांगूंक दिसता की लोक विहिरीच्या उदकाचेरूच अवलंबून असतात. म्हणून गरज असली की ह्यो विहिरी साफ करप. लोक वास्तवीक ह्यो विहिरी दर वर्सा साफ करूचे असतात, पण लोकांक टायम नसल्या कारणान आणि कोण तरी फुडाकार घेयना, लेबरूय मेळनात. पूण केरी ग्रामपंचायत आणि जीवनदायिनी पेडणे ह्या संयुक्त दोन्ही संघटनांच्या संयुक्त विद्यमान आम्ही हे काम गेल्या 4 दिवसांपासून हातीन घेतले. अजून पर्यंत 31 बाय केरी गावातले आम्ही साफ केल्यो. संस्था आणि केरी ग्रामपंचायत यांच्या जोड पालवान केरी गावान जे बांय आसात गेली अनेक वर्षां म्हाका दिसता केरी गावान जास्त करून बांयच्या पाणी उदकाचेरच लोक अवलंबून आसा. नळ जरी आयलो असलो तरी 2% सुमार लोक नळाचो उपयोग करतात. आणि ह्या गावान ज्यो बांय आसल्यो त्यो उसपावपाचो प्रयत्न जीवनदायिनीन केल्लो आसा. जीवनदायिनीचे संस्थापक नारायण उर्फ नाना सोपटे जे आसात त्या नाना सोपटे आणि ह्या उपक्रमाक आर्थीक पालव दिल्लो आसा आणि तांच्याच सहकार्यान ही पहिली जीवनदायिनी नांवानच जीवन म्हटल्यार उदक पाणी आणि ह्या पाणयाचे जे स्त्रोत आहा ते पेडणे तालुक्यातली पाणयाचे स्त्रोत सांबाळपाचो प्रयत्न ह्या संस्थेन केल्लो आसा. सरपंच प्रथम नागरिक ह्या नात्यान आभारी आसा की तेंच्यांनी कसली ह्या कामाक आमकां बरो प्रतिसाद दिला, बरो सपोर्ट केला. ह्या खातीर जो मोटर जावो पडटा तो बऱ्या क्वॉलिटीचो मोठो मोटर उपलब्ध करून दिल्लो आसा, जेणे करून बांयचें उदक बी रोखडेंच खाली जाता आणि ते स्वता येवन आमकां हांगा हातभार घालता, मदत करता आणि बऱ्या पद्दतीन दोगांच्या संयोगान हो काम चालू आसा आणि 1-2 दीस हे फुडें चालू उरतले. पणजी महापालिकेन आता हायटेक मशिनरी वापरून सांतिनेज गाडी साफ करपाचो प्लान केला. स्वीडनसान हाडिल्ले हे हायटेक मशीन खंय नालो नितळ करूंक बरे पडटले. पणजेचो महापौर आनी ताळगांवची आमदार जेनिफरान सोमारा ताळगांवां डेमॉन्स्ट्रेशन पळोवन घेतले. महापालिकेक परवडटा जाल्यार ते मशीन खंय भाड्यार घेवन सांतिनेज गाडी साफ करतले. This machine has been brought by this owner Cesar Fernandez, correct? From Sweden. He has just imported from Sweden. He has done the cleaning of Kolva Creek and he came and showed me a presentation. So I requested him bring a machine here at his Nalla, clean 100 meters and show us. I called the Honorable MLA of Talegaon because this area falls in the constituency. Yeah, and we face a similar problem towards Kamrabad. So we're here now to watch the demonstration and then we'll work out on the costing and take his expertise and help in cleaning the Nalla. We are temporarily happy to see that this grass, this machine can remove this grass. At least the flow during the monsoon will be better. So after seeing this 100 meters, what demonstration is showing, I will speak to the commissioner and tell him to tender it fast. We let him quote to us. If the quotation is okay, we will tender and ask him to clean. So it can be done before the rains. Before the rains. So we are prepared for the rains and we won't have floods. We have got this machine and it's from CAFMA Environmental Services. What we tend to do is it's a need of the hour for our creeks and water bodies. So we have imported this machine and it is very ideal for the Sandinis Creek. We have done one demonstration in Sennabati where we have even shown the panchayat over there what was the condition of the pond and lake we had done and the condition it is now. So as you see over here, it can just not clean the garbage and waste that is there. It can also remove the weeds, water hyacinths, sylvania which is there in the water. It is also can do a minimum amount of desilting. So after we clean it and if the Panjim Municipal Council wants to even desilt it, we can do this desilting as well for them. So this is a very ideal machine for the situation that we are in right now. See, we cannot ascertain the cost of project right now. The cost of project can be ascertained only when we know what kind of scope of job they wanted to do and get it done.
घेऊया एक विराम.